ningi nyolete na cheta usasima na ino ese kanisa Jumapili ya ekero twakora abarai bakoruga bagante byayo tarasoka msitogotari school abona asoete karole birasi ketari bya baganire ne cardboard ngate buno abana ba koreki agoso karona irane tobisi abona tebetenga abantu bero ngisenge chuna basani bana banene elazima bakorere egento ikoroka igon kamwa bara oseli birasi ebinya as a new project eyebona na ere se bitabu ekorokana nga it is complete erona era complete go still complete yokero morai na manyete elieta complete ngirimineti na ande koro kinga meaning niko batabauti eli complete na yen complete igo mwarimu parking kwa rosere tikunayo taragore gari moko begera banda magosa baba rosere ti parking tani boyko doga ndara kunya kubaterana ese skuru chaito chonsi twatemire kororanga skuru konyora chire project ao une ino yanyorire ebirasi bibere eskuru ende nayo yanyorire ebirasi ende yanyorire chicho kulingana na mahitaji nebe serie nketo konyora nabo tukuyibaga egasi eteri nkomu egasi enogo isaransanse kubanga akugamba ne community kwa manyakeri baganiti makini na kwana principal secondary ebintu funa water amachi gari devolved lakini abaraya bange banyorire nga engoko nereko igwikere karaisi tigatui bacha tutebe engoko na chabeki amacha arese county enge birasi bya bana baita bake chekechea ECD ebirasi biri nabira bigwana tekora skune county omo representative itogo county igakobo mo MCA kwa hivyo na wasihi na wanyembarabu muna na abekire iga county na rain kobeke iga ECD igonto sugeti moto ebo lebe kwa to asukire na ndigi ngocha kuira naga inkobeke binde na bara bakore kende na botu busuke community ochmoto igombo ata school primaries 134 ese kusimo chunga tayo kongikia secondary 64 igo in total 198 primary and secondary recommended terasa mabokane 199 igo na numero cha kabisa kaliki ngonyora igo mbwata maboko zaidi ya 200 arambo iligo chesinde dokora tewa mbiyamo ne rongero okoboko kwa ikiretu Una mura banta baya mugante binga egasi twako iri miaka 10 ninkore miaka 10 ndara ira nanande batatu kwanza kwa hivyo ntarudi hapa tena kabla hiyo miaka 10 ishi usesa kwende naro yale ngonani miaka nireka yale ekiagera bono mwachakire korora ebintu bino ngambia arengo abantu batarenge kubireta na batebeti suti mbunge nkubeka mokorana bekire suti ga na ne skuru ya arabire ona iga asta yonkubeka suti gochi asenaro nibeke suti gochi skuru ne ose lazima tayaro se bune birasi tumanya kubeke suti na manyene ikiro tidamenda
lakini amente kira abantu bane batara mente kira ni numukura mente kiro ekera bana baino basomire buya banyorire kigasi buya baba kulire paka kigari na nchabu na komentere kira. Kwa maana hiyo itakuwa furaha yangu kurusio mwana ku mutaka asale nere mambya bumonte umugana one ngoja ko batebi inche tata arenge watchman more ndio geita mama ni sukuma arenge kona bara ajanga na birongo lero nonde ga no mujumbe igonta kiti mwana ibyana bira mambi wakwe madaktari wahandisi marubani na abandi bacha bawe munengo koga tali boyo okuna kogo saba boito twensi secondary teri ngana nya kokora kendali principal under the former principal na tumete chibesari nilituma milioni 1 teri korwe CDF ni maite sina chiruseti uko karakari bwane ngatuma gari na pesa ilifika kwenye account hii tukonda ile to isaranse na bara kutubo linga milioni yenge kokora ese account kwenye ya tika ile zero mahali hiyo pesa ilienda mimi sijui. The principal yo lengo pesa 1 million na tumetali ilipotea yote. Igoteri ngana nya kokonya skuru we etabia umwalimu oremba abwate kuru chinga kicha kare pesa kegoja batora bana bao kora ki yasira lakini gotita tebanga nimekufa moyo nanya kukumoyo nje ni ile nitakaza namna pesa inatumika ya watoto wetu. Ikiagere secondary na yanchite nani ngateba erasma kana nyore ta kabesa kete kurwa sekete se ministry garate ba karambe kirero St. Denis pesa ikafika umwalimu akakonfirm pesa ikire kama taito jutu gwane ngasikiera akole na ile project akole ki erokane. Baada ya siku kidogo nikakuja nikapata hiyo pesa haiko. Kwa hivyo tungependa kuasihi wale walimu wote, pesa mkitumiwa tafadhali wacha pesa ifanye ile miradi ambayo imetengewa. Kiagera ndugo cha kuisaransaga tuligiria abantu baita besera oseri abana bawe bitu arafa bese yasira. After that mwalimu uyorwo otigero yogocha emichana bono principal noara akolera ngonye tutaona vile tutasaidia, lakini tujue kwamba kuna milioni 1 ilikuja hapo na hiyo milioni ilipotea yote, na sitakubali haya maneno yaendelee. Maafisa wa elimu tafadhali na nyinyi mtusaidie. Ni numongo audit chibe ministry karo chachire teli mojumbe Igo Sub-County Education Director aambiwe kwamba ni kutembea na kujua pesa ambayo imekuja kutoka kwa wizara inafanya nini. Mambo ya kukaa kwenye ofisi na kutoka mara moja haitatusaidia. Kama ni magari hamna, Sub-County ya Masaba North niliwatafutia gari, mko na gari. Ile gari ni mimi niliwatafutia. Niko natafuta gari ya Manga Sub-County. Na litoko abantu abaito. Oku iba chibesa cy'abantu baito ya tutaki. Principal abana 238 wow have benefited from bursary for this financial year. Iwe wiki igocha. Fund manager, accountant gabu, ngukulikira bara cheki ya 714,000
nechekeyu n'abaana babaibuli abane bara kero omwana asa abana abo 238 kero omwana namoire shilingi 3,000 in total 714,000 eyu nogosira abaibuli abandi kiagera okonyora kwabo nogoke na principal ene gokonyora ebesa eyu yetumie ase encherengia nalinyana na abaibuli aba barorengaga akimba akonye tu na hii chenye walisaidiwa wanaweza kuona igoto uboka nande mambi wansereria abana bonsi efisi igona ara gotebiri 714 ngoja chire nanyana bakori gas konyoro tarakana kwanyorire kendo kora ki naliongera abaibuli abalibaga bali ichirichinde chitayo na inu mwenda musalanse wakonyora 200 naye kwatumira principal na yesukura faraki muganyerete nande engoko nande chereta kande tari boyo tukubwatira naigo abana baitu basomire mwakarorire basari ya secondary mwayeroche usembona mwajakwero usimukaita besi nchiarengo lakini na chichiricha enkubunjwa abantu bachaniriko irirenga mwabangwera indi 200 ndiko kwa para kusembaru mwana 3,000 asoma 200 ndiko kwa kusembaru mwana ole university 5,000 tigatolete chipesa saba ali muga chibakonye na barabukumani chisukuru chao daiko babyego daite ngore asogo tebanga